Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mga uripno Allah subhanahu wa ta'ala, di bentay nagu pemakin lagi sagyang kaiya di tanu dimbela na mga kakampat binju mga ndauan agama tanu agama Islam mga uripno Allah. Sa ayat mana kebergantan sa bendingan na gyang kutua haditha ika 40 sa gyang kutua mga haditha pembergantan sa bendingan mga uripno Allah subhanahu wa ta'ala. Tenimu sabituan sa arba'una an-nawawiyah menguripna Allah sa katias kanian an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qal akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqal kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir as-sabil wa kana ibn Umar yaqul إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري. Ayamanan yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na miya katitayan ko Abdullah awatay Umar amiyaswat su Allah subhanahu wa ta'ala si ikirana dua piteru yan kiapatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awagaku na piteru iyan kun fid dunya ka'annaka gharib balu yang katigian na ginawang ka si iku dunia dinga dikapagintaw sa dunia lagi dikatigian no mananangga mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala maana kenapa magi ingit sagyang kutuwa ingit lagi dutawa matagbe din sumyong sagyang utay ingid sa kanabon magi-ingid mangurip Allah subhanahu wa ta'ala beling bu mangurip Allah maana aska manusia mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na tegun ka sa ginawang ka puso ka agyang kaya dunia na matagkong bedin na mamimisita sumasagad mananangga mangurip Allah subhanahu wa ta'ala adna tituwa darpa ka pembelingan ka mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa ayah pipikirin san mangurip Allah nagiang kutua di nga kambelo ya ko dunia amya kalala antapkah sabab sa katawan ka ang ganatan ka mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa makuang ka agyang kutua makikinanglan kaun udina penggelebekan kaun mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na pembelingan ka mangurip Allah mana pembelingan tanong sa alungan amori sama nuto nagyang kutua kay bibitat tanong sa gyang kaya dunia na ayaw di tanong di pagintaw nagyang kutua di tanong di kang gelebeka kumipantag ko di tanong di kapagalungan amori mangurip Allah maanasi ko kapag hindi tanong sa hadapan wallahu subhanahu wa ta'ala sa gyang kutua di tanong sa ding gelebeka sa gyang kaya dunia na para sa gyang kutua ipembelingan tanong udi na pulutuun tanong sa alungan amori mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sumbaton Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa gyang kutua katiruyan apitiruyan na udi atigu Rasulullah au abiris sabil lagi datigian usuma saga datigian salalan udi na peterapas salalan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kutua katiruyan yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na ayamanan yan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na kana bagi buah kambelo yang sa ginawang ka sa gyang kaya dunia lagi dumananangga mangurip Allah subhanahu wa ta'ala pembelingan si kudar pa apunan yan mana sa alungan amori mangurip Allah udi na sa hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kana baro ubutaman kambelo yang ka ginawang ka lagi datigino peterapas salalan mana ateng din ka sa ginawang ka amata na sakana di ka pagti sa gyang kaya dunia na sungguh sagyang kutua kapupunan ka sa iku Allah o di na mbilingan ka sa alungan na mori mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan ay pipikirin sa mangurip Allah subhanahu wa ta'ala nakagiya tantua makam patama pagindir ka sa gyang kaya dunia kalagi ikaw sumasagad sa lalan o di na peterapas sa lalan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na
Sama nuto na sa bagyang kutua kakampata umur ka sa gangkay dunia. Kamakay ibarat ka sa lagi dupetera pas salalan. Na ayamanan yan na di ka penembang ko dunia. Maana adi ka kebimbang ko dunia. Mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ka upama ka matembang ko mangurip Allah. Na kumagyang kutua oras. Kapakapembelingan kasi ku hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Na babedin dan gamari para dua bagyang kutua dapat peripada dun ka. Si iku kambelingan ka sa hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana niyan? Na dingga tigian beraya ta ginawang ka si ku dunia. Udi na dingga na tigian tembang amang urip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kalipatan ka agyang kutua kapakataling umanga sa alungan na mauri mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Na sudah patah penggelebekan ka sa agyang kaya dunia. Na ada ngamang gelebek mangurip Allah. Na makau maka sa hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Na makambuumang ka mga urip mallahu subhanahu wa ta'ala. So, kiyan garo Ibn Umar wata Umar sabdullah agyang kutua panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya pamulang buto ko puso iyan. Sa sabab sa agyang kutua kaya pamulan niyan ko puso iyan mga urip mallahu subhanahu wa ta'ala na din yan mambudi teruun mga urip mallah ang mga andauan yan. At tigiyan na إذا أصبحت فلا تنتظر المساء igit atigina kaya pitangka na dingan datigin penewa magabi mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ay mana niya na igira miya pita igira kaya pitang atigin ng gelebegan natigin sudah pa tapong gelebegan ka mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa dingka din pagamain mangurip Allah subhanahu wa ta'ala itik ka siya kan penggelebegan sa iku kegabinan mangurip Allah udina yang kutua kapi pikiran ka mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa kaya pitang ka. Nadi kan pipikirai kira utrapan sa kagabi mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na manggelebek ka rin na yang kutua mga simbas iku Allah subhanahu wa ta'ala ku kapita mangurip Allah uli na kapipita mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha asbahta wa idha amsayta fala tantadiri sabah. Nagirap man natigo Ibn Umar. Kaya gabi nang ka. Nadingad man natigian na peneway mapita mangurip mallah. Sang galabukan nga natigian so bato tapang galabukan kasi iku gabi. Kagabi mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi do mga simba mangurip mallah. Sa din ka din peneon. So kapag mga ninga sarila. Kading nga di ka tubat mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Na din ka din pagamain mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala o din na din ka din penayon ni magabi pan mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala o din na mapita pan mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala maana yung kutua kapag pumakot ka mga urip na Allah na inisumpa mano Ibn Umar at tigyan na wa khud min sihhatika li maradik maana ako ang atigyan na si ko kabubugir ka agyang kutua para ko kasasakit ka ay manaw to mangurip mallah nagyang kutua kapumakuting ka sa makang gelebek ka sa mga simba na mga amal ang mga pipya mangurip mallah subhanahu wa ta'ala si kumas sa mabugir ka pa na mapiya ka pa ni kang bubulawasan sa din ka din na panayaway mau maagyang kutua oras sa kasasakit mangurip mallah ada kakaparu uginawa mangurip mallah subhanahu wa ta'ala kagi andad ni kaum to na miya din nagyang kutua oras yan maana yung kutua sumasagad ang mga pipiya ama sa mangurip Allah subhanahu wa ta'ala kasusurot ka magamal udin ang gilubog sa mapiya wa min hayatika limaradik nagkukuha mo natigyan si kukawiyag ka yung kutua para sa iku kapapatay nga maana yung kutua kawiyag ka tigyan na preparaduin ka natigyan agyang kutua kapakataling umarkaw kapatay mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Gilibukan nga nagyang kutua dapat tapong gilibukan nga mangurip Allah. Sa di nga din panayaway mau makaatigyan o kapatay mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Pariparaduin nga natigyan nagyang kutua oras akapakataling umarka o kapatay mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Maana agyang kutua di nga din panayawa agyang kutua kauma agyang kutua kapatay mangurip Allah pamakot ka na tigyan galibag na gumagamal mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala ko unaan pano
udah kapakataling umagyang kutuwa kapatay gengan na hadith nami apa nutudanan ni Al-Bukhari mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Isa pada hadith mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala na pada nandawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigina pama ko tingagyang kaya tigina 5 ko unam pada tigina udah kapakataling umagyang kutuwa 5 mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Antunan itu mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala bagana yarna tigin na sababaka qabla haramik pamakuting at tigin nagyang kutuwa kanguninga sa mapia sagyang kutuwa kangudang ka una man at tigin udah kapakataling magyang kutuwa kaloks ka tigin na pada ang katigin sa bagay mangurip Allah subhanahu wa ta'ala pudum mangurip Allah nagyang kutuwa tigin na ginaka qabla faqrik pamakuting at tigin nagyang kutuwa kababaling kawasa sa anggelbek na tigin sa mapya sa dingan na tigin panayaway makataling umagyang kutuwa masa aka kapububri mangurip Allah subhanahu wa ta'ala pudum sa miyali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang kutuwa tigin na faragi ka qabla syughlik pamakutingap na tigin nagyang kutuwa kababakanti uras ka masusurot ka tigin kung unang panatigin o daga pakataling umagyang kutuwa masa adi ka masusurot mangurip Allah subhanahu wa ta'ala mana mabibisi ka mangurip Allah subhanahu wa ta'ala padum sa miyatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang kutuwa tigin na wahayataka qabla mautik gyang kutuwa tigin na kapamakuting apang kukawiyag-wiyag ka kung unang natigin udah kapakataling umagyang kutuwa kapatay mangurip Allah subhanahu wa ta'ala padum mangurip Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kutuwa mi aliw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang kutuwa sihhataka qabla maradik gyang kutuwa tigina maana kapiang atigini kamu bulawasan unam na tigina gyang kutuwa dakapakataling magyang kutuwa kasasakit mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala paninta ko Allah pakuan tanusan dawan nagyang kana hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa sitan bub mantawi sa diyan ka kapag ko suara ko sa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.